Deutsch A1, A2. Тренируем немецкую речь и усваиваем фразы для экзамена. Данный материал подготовлен на основе учебников по немецкому языку. Все фразы соответствуют программе уровня А1, А2 и пригодятся вам для сдачи экзамена по немецкому языку. Принимайте таблетки перед едой. Принимать или брать глагол nehmen, nimmt, hat, genommen. Nehmen – это начальная форма глагола, инфинитив. Nimmt – третье лицо, единственное число. Здесь у нас глагол меняет свою корневую гласную. И hat genommen – это perfect. То есть perfect образуется при помощи вспомогательного глагола haben, и глагол nehmen стоит в форме Partizip 2 genommen. Nehmen Sie die Tabletten vor dem Essen. Nehmen Sie die Tabletten vor dem Essen. Что вы желаете? Я возьму салат. Was möchten Sie? Ich nehme einen Salat. Was möchten Sie? Ich nehme einen Salat. Я поеду на автобусе, то есть дословно я возьму автобус. Ich nehme den Bus. Ich nehme den Bus. Хотите кусочек торта? Нет, спасибо. Möchten Sie ein Stück Kuchen? Nein, danke. Möchten Sie ein Stück Kuchen? Nein, danke. Ты тоже едешь в Мюнхен? Нет, у меня нет времени. Fährst du auch nach München? Nein, ich habe keine Zeit. Fährst du auch nach München? Nein, ich habe keine Zeit. Моего парня зовут Александр, но все называют его Алекс. Называть глагол nennen, nennt, hat genannt. Mein Freund heißt Alexander, aber alle nennen ihn Alex. Mein Freund heißt Alexander, aber alle nennen ihn Alex. Я всегда очень нервничаю во время экзамена. То есть быть нервным. Bei Prüfungen bin ich immer sehr nervös. Bei Prüfungen bin ich immer sehr nervös.
У меня много хороших коллег. Хороших, приятных. Еще говорим симпатичных. Ich habe viele nette Kollegen. Ich habe viele nette Kollegen. Спасибо. Это очень мило с твоей стороны. Vielen Dank. Das ist sehr nett von dir. Vielen Dank. Das ist sehr nett von dir. Я новый сотрудник. Ich bin der neue Mitarbeiter. Ich bin der neue Mitarbeiter. У нас новая квартира. Wir haben eine neue Wohnung. Wir haben eine neue Wohnung. Покажи мне. Это твой новый телефон? Zeig mal. Ist das dein neues Handy? Zeig mal. Вот это mal можно перевести как частицу «ка». Покажи-ка. Покажи-ка. Zeig mal. Ist das dein neues Handy? Это неправда. Das stimmt nicht. Das stimmt nicht. К сожалению, я не смогу прийти завтра. Ich kann morgen leider nicht kommen. Ich kann morgen leider nicht kommen. Лиза не живет в Гамбурге. Она живет в Бремене. Lisa wohnt nicht in Hamburg. Sie wohnt in Bremen. Lisa wohnt nicht in Hamburg. Sie wohnt in Bremen. Это нормально. То есть, когда нас что-то спрашивают, мы говорим такую фразу «Да нет, ничего, ничего страшного». Это нормально. Das macht nichts. Das macht nichts. Я ничего здесь не куплю. Мне не нравится этот магазин. Или я здесь не покупаю. Hier kaufe ich nichts. Der Laden gefällt mir nicht. Hier kaufe ich nichts. Der Laden gefällt mir nicht. Он никогда не приходит вовремя. Kommt nie pünktlich. Kommt nie pünktlich. Здесь никого нет. Hier ist niemand. Hier ist niemand.
Это автоответчик семьи Кляйн. К сожалению, в данный момент дома никого нет. Hier ist der Anrufbeantworter von Familie Klein. Leider ist im Moment niemand zu Hause. Hier ist der Anrufbeantworter von Familie Klein. Leider ist im Moment niemand zu Hause. Здесь негде припарковаться. Hier kann man nirgends parken. Hier kann man nirgends parken. Где Стефан? Я нигде его не вижу. Wo ist Stefan? Ich kann ihn nirgends sehen. Wo ist Stefan? Ich kann ihn nirgends sehen. Может быть, он еще придет. Vielleicht kommt er noch. Vielleicht kommt er noch. Это займет еще несколько минут. Es dauert noch ein paar Minuten. Es dauert noch ein paar Minuten. У меня еще есть 20 евро. Ich habe noch 20 Euro. Ich habe noch 20 Euro. Это совершенно нормально. Das ist doch ganz normal. Das ist doch ganz normal. Ева всегда получает очень хорошие оценки по немецкому языку. Eva hat immer sehr gute Noten in Deutsch. Eva hat immer sehr gute Noten in Deutsch. Пожалуйста, запишите всю важную информацию. То есть записать, сделать пометки. Глагол notieren, notiert, hat notiert. Notieren Sie bitte alle wichtigen Informationen. Notieren Sie bitte alle wichtigen Informationen. Пожалуйста, напиши мне записку. И слово записка мы будем образовывать от глагола notieren. Schreib mir bitte eine Notiz. Schreib mir bitte eine
Notiz. У вас есть для меня записка? Haben Sie einen Notizzettel für mich? Haben Sie einen Notizzettel für mich? Мне нужно приехать еще раз. Нет, в этом нет необходимости. Muss ich noch einmal kommen? Nein, das ist nicht notwendig. Muss ich noch einmal kommen? Nein, das ist nicht notwendig. Вы предпочитаете рис или лапшу? Лапшу, пожалуйста. Möchten Sie lieber Reis oder Nudeln? Lieber Nudeln, bitte. Möchten Sie lieber Reis oder Nudeln? Lieber Nudeln, bitte. У вас комната номер 12. Sie haben Zimmer Nummer 12. Sie haben Zimmer Nummer 12. Какой у вас номер дома? Welche Hausnummer haben Sie? Welche Hausnummer haben Sie? Не могли бы вы дать мне свой номер? Können Sie mir bitte Ihre Nummer geben? Können Sie mir bitte Ihre Nummer geben? У вас есть блузка меньшего размера? Haben Sie die Bluse auch eine Nummer kleiner? Haben Sie die Bluse auch eine Nummer kleiner? Мне нужен только стакан воды. Ich möchte nur ein Glas Wasser. Ich möchte nur ein Glas Wasser. Можно, конечно, и перевести как вежливая просьба, выразить вежливую просьбу. Ich möchte, я хотел бы, да? Ich möchte nur ein Glas Wasser. Футболка стоит только 5 евро или всего 5 евро. Das T-Shirt kostet nur 5 Euro. Das T-Shirt kostet nur 5 Euro. Спасибо за совет. Он был очень полезен. Danke für den Tipp. War sehr nützlich. Danke für den Tipp. War sehr nützlich. Я живу на 5-м этаже. Обратите внимание, что в русском и немецком языках этажи не совпадают. Можете написать в комментариях, почему. Ich wohne oben im 4. Stock. Ich wohne oben im 4.
Stopp. Я всегда покупаю фрукты на рынке. Сегодня я покупаю яблоки и апельсины. Obst kaufe ich immer auf dem Markt. Heute kaufe ich Äpfel und Orange. Obst kaufe ich immer auf dem Markt. Heute kaufe ich Äpfel und Orange. Когда вы сможете приехать? Сегодня или завтра? Wann können Sie kommen? Heute oder morgen? Еще можно перевести как прийти. Когда вы сможете прийти? Потому что глагол kommen имеет два значения. Приходить, приезжать. Wann können Sie kommen? Heute oder morgen? Мы либо поедем на автобусе, либо пойдем пешком. Здесь можно тоже перевести как мы или поедем на автобусе, или пойдем пешком. И здесь будет двойной союз. Entweder fahren wir mit dem Bus oder wir gehen zu Fuß. То есть союз двойной entweder oder. Либо-либо, или мы можем как бы сказать или-или. Entweder fahren wir mit dem Bus oder wir gehen zu Fuß. Окно в ванной еще открыто? Ist das Fenster im Bad noch offen? Ist das Fenster im Bad noch offen? Думаю, что супермаркет все еще открыт. Ich glaube, der Supermarkt ist jetzt noch offen. Ich glaube, der Supermarkt ist jetzt noch offen. Дословно я думаю, я уверен, да, супермаркет сейчас еще открыт. Я открываю дверь. Глагол открывать. Öffnen, öffnet, hat geöffnet. Ich öffne die Tür. Ich öffne die Tür. Магазин открыт до 16 часов по субботам. Der Laden ist Samstag bis 16 Uhr geöffnet. Я не часто хожу в кино. Ich gehe nicht oft ins Kino. Ich gehe nicht oft ins Kino. Кофе без молока и сахара, пожалуйста. Bitte einen Kaffee ohne Milch und Zucker. Bitte einen Kaffee ohne Milch und Zucker. Ты сделаешь это без меня или мне тебе помочь? Schaffst du das auch ohne mich oder soll ich dir helfen? Schaffst du das auch ohne mich oder soll ich dir helfen? У меня болит ухо.
Ich habe Ohrenschmerzen. Ich habe Ohrenschmerzen. Давайте приготовим салат с маслом. Machen wir den Salat mit Öl. Machen wir den Salat mit Öl. Не могли бы вы проверить масло в моей машине? Können Sie bei meinem Auto bitte das Öl kontrollieren? Können Sie bei meinem Auto bitte das Öl kontrollieren? Когда ты снова будешь в сети, то есть online? Wann bist du wieder online? Wann bist du wieder online? У меня здесь нет интернета. Только сегодня вечером я буду онлайн. Ich habe hier kein Internet. Ich bin erst heute Abend wieder online. Ich habe hier kein Internet. Ich bin erst heute Abend wieder online. Вы также можете перевести деньги онлайн. Sie können das Geld auch online überweisen. Sie können das Geld auch online überweisen. Мне нравится есть апельсины. Ich esse gern Orange. Ich esse gern Orange. Он хорошо выполнил домашнее задание. Все в порядке. Hat seine Hausaufgabe gut gemacht. Das ist alles in Ordnung. Hat seine Hausaufgabe gut gemacht. Das ist alles in Ordnung. Я сейчас уберусь в своей комнате. Ich mache gleich Ordnung in meinem Zimmer. Ich mache gleich Ordnung in meinem Zimmer. То есть дословно можно сказать «я наведу», то есть сделаю порядок. Наведу порядок в моей комнате сейчас, gleich. Нашу экскурсию организует госпожа Гомес. Организовывать глагол organisieren, organisiert, hat organisiert. Frau Gomez organisiert unseren Ausflug. Frau Gomez organisiert unseren Ausflug. Ты уже все организовал для своего отпуска? Hast du schon alles für deinen Urlaub organisiert? Hast du schon alles für deinen Urlaub organisiert? Очень важно проговаривать букву О. Если в русском мы можем сказать организовал, то в немецком обязательно organisiert.
Не забывайте место и дату написания письма. Эта фраза может вам встретиться на экзамене, как указание к действию. Vergessen Sie Ort und Datum nicht, wenn Sie einen Brief schreiben. Дословно. Не забудьте, да, vergessen nicht, место и дату, когда вы пишете письмо. Vergessen Sie Ort und Datum nicht, wenn Sie einen Brief schreiben. Место расположено в горах. Der Ort liegt in den Bergen. Der Ort liegt in den Bergen. Место жительства Кёльн. Wohnort Köln. Wohnort Köln. Ромео и Джульетта – пара. Romeo und Julia sind ein Paar. Romeo und Julia sind ein Paar. Мне нужна пара обуви. Ich brauche ein Paar Schuhe. Ich brauche ein Paar Schuhe. Мы собираемся на несколько дней поехать на море. Wir fahren ein paar Tage ans Meer. Wir fahren ein paar Tage ans Meer. Обратите внимание, что ein paar мы можем как бы случайно перевести на 2 дня. Но разница в том, что когда 2, да, ein paar, пара, это с большой буквы. А когда у нас несколько дней, то слово пар пишется с маленькой буквы. У тебя есть несколько минут? Hast du ein paar Minuten Zeit? Hast du ein paar Minuten Zeit? То есть дословно несколько минут времени. Мне еще надо собрать чемодан, то есть собрать, упаковать. Глагол packen, packt, hat gepackt. Ich muss noch meinen Koffer packen. Ich muss noch meinen Koffer packen. То есть мне нужно еще собрать свой чемодан. Meinen Koffer, свой. Пожалуйста, отнесешь посылку на почту? Bringst du bitte das Paket zur Post? Bringst du bitte das Paket zur Post? Вот бумага и карандаш. Hier sind Papier und Bleistifte. Hier sind Papier und Bleistifte. У вас есть с собой документы? Haben Sie Ihre Papiere dabei? Haben Sie Ihre Papiere dabei? Не путайте, значит, папиры – это как документы, множественное число всегда. Данное существительное используется только во множественном числе. И если у нас просто бумага, то существительное будет выглядеть именно так. Hier sind Papier. Вот бумага или здесь бумага. Документы всегда во множественном числе. Я ищу духи в подарок жене.
Ich suche ein Parfüm als Geschenk für meine Frau. Ich suche ein Parfüm als Geschenk für meine Frau. Мне нравится гулять в парке. Ich gehe gern im Park spazieren. Ich gehe gern im Park spazieren. Могу ли я здесь припарковаться? Припарковываться, парковать машину. Parken, parked, hat geparkt. Darf ich hier parken? То есть мы спрашиваем здесь разрешение. Darf ich hier parken? Парковка здесь запрещена. Существительная парковка мы будем образовывать от глагола parken. Hier ist Parken verboten. Hier ist Parken verboten. Вероника мой партнер. Значит, партнер в немецком языке будет уже женского рода существительным, потому что у нас Вероника. Veronika ist meine Partnerin. Veronika ist meine Partnerin. Сегодня вечером у нас вечеринка. Heute Abend machen wir eine Party. Heute Abend machen wir eine Party. То есть в немецком можно, вернее, немецкий вариант переводится как «Сегодня вечером мы устраиваем, делаем вечеринку» или «У нас вечеринка». В аэропорту тебе понадобится твой паспорт. Am Flughafen brauchst du deinen Pass. Am Flughafen brauchst du deinen Pass. Блузка мне не подходит. Подходить глагол passen, passt, hat gepasst. Die Bluse passt mir nicht. Die Bluse passt mir nicht. Какое слово подходит? Выберите. Обычно такое бывает в заданиях, такое выражение. Welches Wort passt? Wählen Sie. Welches Wort passt? Wählen Sie. Как произошел несчастный случай? Происходить, случаться. Глагол passieren, passiert, ist passiert. Wie ist der Unfall passiert? Wie ist der Unfall passiert? Что случилось? Was ist passiert? Was ist passiert?